Mungu wetu alishinda Shetani na akachukua nguvu zake zote. So Shetani hana ile mamlaka aliyokuwa nayo pale awalani, yote ilishindwa. Karibu, wacha neema ya Bwana ikawatoshe. Asante kwa ajili ya usapoti yenu. Mungu amani akazidi kuwabariki. Wacha Bwana akatimishe mahitaji yenu yote. Leo tunaenda kusoma andiko la Bwana tujue zaidi kuhusu nguvu za Shetani. Tukisoma vifungo chache vitabu kuhusu nguvu za Shetani na hizo ambayo alishindwa na mamlaka yote yakakwisha. Tunaanza andiko la Bwana kutoka kitabu cha Luka 4:4-7. Luka 4:4-7. Biblia inasema, Yesu akajibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Nitasoma hapo. Yesu akajibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Hiyo ukisoma hapo ni kwamba ni Shetani alipokuwa anamsharibu Yesu kwamba aishi kwa mkate, akamwambia mtu haishi kwa mkate. Hii ni moja ya charipio ambayo Shetani alikuwa anamsharibu Yesu. Ndio ananiambia kwamba wakati wa macharipio Shetani alijaribu kumpa Yesu utajiri wote wa ulimwengu ikiwa angemsujudia. Yesu alikataa, akionyesha kuwa utii wa Mungu na neno ni muhimu zaidi kuliko tamaa za mwili na mali za kidunia. Shetani alikuwa anataka kumwambia amsujudu, akamwambia tena achiruze vitu. Ile macharipio Shetani alikuwa hapa anajaribu Yesu, yote Yesu alishinda. Hivyo nguvu za Shetani zilishindwa. Shetani hana nguvu zingine zilibaki, bali sote zilishindwa. Alikuwa anafikiria kwamba hatamshinda Yesu Kristo, lakini halipana. Na tujue kwamba Shetani saa zingine anakuwa mweke kiwango gani, amwambie Yesu akamsujudu, ampe vitu vyote vya hii dunia ni yake, na mwenye dunia ni Mungu wetu ambaye ni Baba, na huyu Baba ndiye Baba wa Yesu Kristo. Sasa Shetani alikuwa anafikiri Yesu ataweza msaliti baba yake. Shetani nguvu zake zilishindwa na hata ana mamlaka aliyo ako nayo kwa sasa, ingama watu wanaona kwamba Shetani ana ile nguvu. Tukisimama zaidi kati mapenzi ya Bwana, hakika hakuna silaha yote kitakayoinuka kinyume ikaweza kushinda. So tukisoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Wakolosai 2:15, hakisa kusifua enzi za mamlaka na kusiaipisha hadharani, hakisiongoza kwa ushindi wake na wasangwe. Msalabani Yesu alinyang'anywa nguvu za mamlaka, aliwanyang'anya nguvu za mamlaka pepo na watawala wa giza, sote zilisia pale msalabani. Akawashinda kabisa na kufanya kama wafungwa walioshindwa. Akawafanya wafungwa walioshindwa pale msalabani. Yesu kujitolea kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hakika nguvu za Shetani zote zilishindwa. Shetani amepaki bila chochote. Hivyo nasema kwamba inafaa tukamtumainie Yesu Kristo, tukasimame kati mapenzi yake. Huyu Shetani ni udanganyifu alionayo, lakini jua kwamba nguvu zake zimeisha na ziliisha kitambo sana. Ni sisi wanadamu ambao tulikuwa tunajua kwamba Shetani ako na kuchanga na njia mingi ili kudanganya watu, ili watu wasimame kati mapenzi ya Bwana. Lakini inafaa tukasimame tukijua kwamba mwenye nguvu ni Baba yetu ambaye ndiye mbinguni. Ndio mwenye nguvu, mwenye kibali. Hivi wengine tunaona kwamba ni nguvu wanajifanya wako nayo, lakini ni kama Shetani anafikiria kwamba yeye ako sawa, ako na nguvu, lakini anajua kwamba mwenye nguvu ni Mungu wetu ambaye kuna nguvu kushinda wote, na Shetani mwenyewe ameshindwa, hana mamlaka tena. Pia tukisoma kitabu cha Waebrania 2:4-15, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Yesu alikufa na kufufuka ili kumwangamiza Shetani ambaye alikuwa na mamlaka ya kifo, na kuwaweka huru wale waliokuwa watumwa na hofu na kifo maisha yao yote, waliokuwa na hofu, watumwa wa hofu ya kifo katika maisha yao, kwa sababu Shetani alikufa. Kifo chake ni kuangamiza
huyo mwenye nguvu za mauti ambaye ni Ibilisi. So Yesu alipokufa alikufa na nguvu za Shetani, akafufuka akatupa uhai tena, kwamba mamlaka imerudi Shetani, nguvu zake zimesahisha. Shetani alishindwa, na Yesu venye alikufa na akafufuka aliweka huru wote waliokuwa watumwa wa hofu ya kifo ya maisha yao, wote alikuwa ameweka huru. So kufa kwake Yesu Kristo kulituweka huru kama sisi ambao wanadamu. Sana sana wanadamu wote tunakuanga na uoga ya kifo. Usikia kila mtu anaogopa. So Shetani alishindwa, kwa Yesu akarudi ili akakuja kutupea matumaini tena kwamba kuna kusimama tena, na huyu Ibilisi ameshashindwa tayari. Tusimame tukijua kwamba Mungu mwaminifu, Mungu mweza yote, ako nasi kila wakati, na tumewekwa huru kupitia kwa kufa kwake, na sisi tuko huru milele. Mathayo 24:18, 24:18 Mathayo. Yesu akawakaripia akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Baada ya ufufuko wake, Yesu alitangaza kwamba yeye ndiye mwenye enzi kuu na mtawala wa vyote. Hakuna nguvu yoyote hata ya Shetani iliyo juu yake. Hata Shetani mwenyewe hana nguvu, kwa sababu ameshindwa. Alishashindwa msalabani, nguvu zake ziliisha. Yesu alipofufuka, hakika alishinda nguvu zote, hata za mwovu Shetani hasina mamlaka tena, kwa maana Mungu mwaminifu amesimama hili akaweza kuongoza watu wake. Shetani amekanyagiwa chini, ana nguvu tena. Ndivyo tunafaa tumtumikie Kristo, kwa sababu amepewa mamlaka yote kwa duniani na huko mbinguni, ili akatawale watu wake, na Mungu amemruhusu ili akaweza kututawala na kutuongeleza sisi kama watoto wa Mungu. Wakorintho wa pili 4:4, Wakorintho wa pili 4:4. Upande wao Mungu wa dunia hii ametia giza akili za wasioamini, ili wasione mwanga wa Injili. Kwa upande wao Mungu wa dunia hii ametia giza akili za wasioamini, ili wasione mwangaza wao. Akili amefunga giza kwa wasioamini, wasione mwanga wa Injili. Shetani anayeitwa mungu wa dunia hii, Shetani ndiye mungu wa dunia hii, anapofusa akili za watu wasioamini ili wasiweze kuelewa na kupokea nuru ya Injili ya Kristo, kwa sababu kasi yeye ndiye mungu wa nchi. Na hii mungu wa dunia kasi yake ni kufambaza watu, kuwapekea watu mahali hawastahili. Hiyo ndio kasi ya Shetani. Hataki kuona ukiwa na furaha, hataki kuona ukiendelea, hataki kuona ukifanya kila. Kasi ya Shetani yoyo wifu, uchoe, vitu ambavyo havistahili. Hiyo ndio kasi. Shetani ndiye mungu wa dunia, anapofusa akili za watu wasioamini ili wasiweze kuelewa na kupokea nuru ya Injili ya Kristo. Hiyo ndio kasi ya Shetani, kuleta giza kwa watu, yaani wasahau Mungu, waenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini tunasema kwamba Mungu mwaminifu anatuchali sisi kama watoto wake, na hakika hawezi tuacha, hawezi tuipisha, bali atasimama pamoja nasi kila wakati. Kwa Korintho wa pili Yohana 8:44, Yohana 8:44, Biblia inasema yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, kwa kuwa yeye ni muongo na ni baba wa uongo. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, kwa kuwa yeye ni muongo na ni baba wa waongo. Yesu anaeleza kuwa Shetani ana ukweli wowote ndani yake. Ni muongo na muuaji ambaye asili yake ni kinyume kabisa na Mungu. Mambo yake hayaendi vizuri. Shetani kazi yake ni hiyo, kuleta mwangaza. Makina watu wamefurahia pale, ameweza vitu ambavyo havistahili. Lakini sasa tukasimama tukamchukua kwamba Shetani hawezi kutuachia watu wake. Shetani anataka alete giza tuweze kusahau neno la Bwana, tukaweza kuenenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Hiyo ndio kazi ya Shetani. Shetani hataki watu wa Mungu mazuri,
wifu, uchoyo, fitina. Hiyo ndio kazi ya Shetani. Yaani hataki kupea watu waweze kusimama na neno la Bwana ili waweze kuchua zaidi yale ambayo hayastahili. Shetani hiyo ndio kazi yake. Lakini Mungu naye ataweza kusimama na kila kitu kitakuwa sawa. Yohana wa kwanza 5:19, Yohana wa kwanza 5:19, ulimwengu wote unatawaliwa na yule mwovu. Duniani kote, ulimwengu kote kumetawaliwa na yule mwovu ambaye aliyerushwa kutoka juu kwa sababu ya tabia zake. Alikuwa anataka kuwa kama Mungu, alikuwa anataka kupata mamlaka. So kwa sababu Mungu aliona tabia zake si nzuri, akarushwa hapa. Ndiye mtawala wa hii sasa dunia. Tujua kwamba Mungu wako, ingawa waamini ni wa Mungu, ulimwengu wa jumla umelala chini ya utawala au ushawishi wa Shetani. Ingawa kutaenda acha, lakini jua kwamba kumelala chini ya Shetani. Shetani yako hapa na vitu vyote tunavyoviona ni vya Shetani. Na Shetani anajua jinsi ya kufanya watu wasikatae kufanya kati mapenzi ya Bwana. Ameweza yale vitu vinafanyika huku na kule. Wacha Mungu asimame. Wacha Mungu amani akasidi kutenda mapenzi yake. Mungu hawezi tuipisha. Shetani apange vipi, Shetani afanye vipi, Mungu yu pamoja nasi. Amesimama pamoja nasi na hakuna siku ataweza tuachilia. Wafilipi 2:10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipiwe mbinguni na duniani na kuzimu. Mungu amewaadilisha Yesu kwamba Shetani mkwanza viumbe vyote mbinguni, duniani na nchi ya nchi. Shetani Shetani na jeshi lake lazima wamsujudie na kumtambua kama Bwana. So wacha Mungu akasidi kutawala, tutembee kati mapenzi yake, tusienende kinyume, tutende chale Mungu anayotaka sisi kama watoto wake tukafanye, na kiko tutaona ushindi katika maisha yetu. Hakuna silaha